거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 스바냐를 공부할 수 있도록 은혜 주신 것 감사합니다. Ариун бурхан минь өнөөдөр ч гэсэн Сифания намаас суралцах боломж өгч бидэнд нэгүсээ харьсанд баярлалаа. 사랑하시는 하나님의 귀한 종들을 하나님께서 은혜로 함께 해주시옵소서. Та өөрийн хайртай эрхэм нандин үйлчлэгч нараа ажилчдаа та санаж өгөөрэй. 이 시간도 성령의 감동으로 우리 마음을 열어주시고 하나님의 말씀을 잘 듣고 깨닫게 해주시옵소서. Энэ цагт ч гэсэн та бидний зүрх сэтгэлийг өөрийнхөө ариун сүнсээр нээж өгч эзний бурхны үгийг сайн сонсож ойлгоход туслаарай. 통역하시는 우리 통과 사모님에게도 성령의 감동과 기쁨으로 은혜를 베풀어 주시옵소서. Орчилж байгаа тунгаатай ч гэсэн та хамтаж ариун сүнсний удирдамж ба чиглүүлгийг та дүүргэж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 아멘. 자, 오늘은 스바냐 3장을 공부합니다. Өнөөдөр Сифания 3 дугаар бүлгээс суралцах байгаа. 스바냐 3장은 패역한 성읍 예루살렘에 대해서 말하고 있습니다. Хэрслүү хот Иерусалимийн тухай өгүүлж байгаа бүлэг байна. 패역한 성읍 예루살렘에 대해서 Хэрслүү хот Иерусалим. 대지를 말씀드리겠습니다. За хувааг хэлсүүдийг хэлж өгье. 첫 번째 대지, Нэгдүгээрт нь 예루살렘의 죄악을 책망하심. Иерусалимийн гэм нүглийг зэмлсэн нь 1절로 5절입니다. 1-5 дугаар ишлэл. 두 번째 대지, Хоёрдугаарт нь 하나님을 경외하고 교훈을 받으라. Бурханаас имэж сургамж ав. 하나님을 경외하고 교훈을 받으라. Бурханаас имэж сургамж аваа. 6절로 8절입니다. 6-аас 8. 세 번째 대지, 3 дугаар хэсэг. 이스라엘의 구원을 약속하심. Израилийн авралыг амласан нь. 9절로 Израилийг аварна гэж амласан нь. 이스라엘의 구원을 약속하심. 9절로 13절입니다. 9-13. 네 번째 대지, 4-р нь 여호와의 구원을 즐거워함. 여호와гийн эзний 잠시만 여호와의 구원을 즐거워함. 즐거워함. 여호와гийн эзний авралт баясгах нь 14절로 20절입니다. 14-өөс 20. 그러면 첫 번째 대지, 예루살렘의 죄악을 책망하심. Нэгдүгээр хэсэг нь Иерусалимийн гэм нүглийг зэмлсэн нь. 자, 1절을 읽어보세요. нэгдүгээр ишлэлийг уншия. Тэрслүү бузарцсан хэрцгий хот хөөрхийе. 예루살렘의 죄악을 이렇게 책망하시면서 지적하고 있습니다. За Иерусалимийн гэм нүгэл хилэнцгийг зэмлсэн гэсэн хэсэг байгаа тийм 1-5 дугаар ишлэл. За тэгээд ингэж хэлсэн байна. Хамгийн ихэнд нь тэрслүү бузарцсан хэрцгий хот хөөрхийе. 예루살렘의 성은 거룩한 성입니다. 하나님이 특별히 하나님이 계시는 그 성전이 있기 때문에 하나님이 거룩하게 구별해서 그 성을 하나님의 영광을 드러내는 거룩한 성으로 구별해 놓으신 것입니다. Иерусалим хот бол уул нь ариун хот тийм үү? Тэнд эзэн бурхны оршдог ариун өргөө сүмэн байдаг. Тэгээд эзэн бурхан өөрийнхөө төлөө тусгаарлан ариусгасан тийм хот байгаа. 그런데 이스라엘 백성들이 이렇게
하나님을 배반하고 우상을 섬기면서 예루살렘 성을 이렇게 죄악으로 이렇게 더럽게 했다는 것입니다. Гэтэл Израилийн ард түмэн эзэн бурхнадаа тэрсэлж, эзэн бурхнаасаа урваж тэгээд хуурамч шүтэн шүтснээр энэ ариун хот Иерусалимыг бузарлсан байна. 패역하고 더러운 곳이라고 했습니다. Тийм учраас бурхан тэрслүү бузардсан гэж хэлсэн байна. 이 패역하다는 것은 하나님을 대적하고 하나님을 거역하는 성이 됐다는 것입니다. Тэрслүү гэдэг нь болохоор бурханыг эсэргүүцэж, бурхантай дайсагналцсан гэсэн үг. 그리고 이 포악한 성읍이라고 했습니다. За мөн хэрцгий хот гэсэн байна тийм ээ. 그 성읍에 화가 있다고 했습니다. Тэгээд энэ хотыг хөөр хийе гэж хэлсэн байна. 예, 하나님을 모시지 않으면 우리 마음도 이렇게 더러워지고 포악해지고 하나님의 영광을 가리게 되는 것입니다. Хэрвээ бид нар бурханыг өөрийнхөө зүрх сэтгэлд байлгахгүй бол бурханыг амьдралдаа урьж залж оруулахгүй бол бид нарын сүнс болон бие сэтгэл амьдралч гэсэн ийхүү тэрслүү болдгоо. 예루살렘은 하나님의 거룩한 이름을 두신 곳이라고 했습니다. 하나님의 이름을 두신 곳, 하나님의 거룩한 성호가 있는 곳. 그래도 거룩한 성이라고 했었어요. Иерусалим бол анхнаасаа бурханд ариусгагдсан, бурханд тусгаарлагдсан хот байсан. Тийм учраас бурхан ариун хот Иерусалим гэж нэрлсэн байна. 하나님의 거룩한 이름을 두신 곳, 하나님이 그 임재하시는 곳, 하나님의 영광이 계시는 곳. 그 예루살렘 성이 이렇게 패역하고 더럽고 포악한 그런 타락한 성읍으로 부패한 것입니다. Энэ ариун хот Иерусалимд бол бурхан өөрийнхөө алдрыг байлгадаг, бас өөрийнхөө нэрийг байлгадаг, бас өөрийн оршихуйг байлгадаг тийм хот байсан. Гэтэл энэ хотыг Израилийн ард түмэн гэм нүглээсээ болж узарлсан байгаа. 패역하다는 것은 하나님을 적극적으로 반역했다는 것입니다. Тэгээ тэрслэв гэдэг нь болохоор одоо зүгээр ч нэг одоо энгийн нэг одоо эсэргүүцдэг төдий биш, бүр дайсагнаж тууштайгаар одоо бурхныг эсэргүүцдэг тийм гэсэн үг. 또 더러운 곳이라고 했습니다. Тэгээ бас бузардсан хот гэсэн байна. 이것은 하나님의 계명을 지키지 않는 곳이라고 한 것입니다. Тэгээ бузардсан гэдэг нь ариун биш гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ ариун биш байна гэдэг чинь бурхны нөгөө тогтоож өгсөн тэр тушаал зарлигуудыг ерөөсөө биелүүлдэггүй гэсэн үг. 하나님의 계명을 지키도록 하나님이 거룩하게 구별해 놨는데 그리고 하나님이 이렇게 은혜를 베풀어 주셨는데 하나님의 계명을 지키지 않고 오히려 반역함으로 그 성읍이 이렇게 더러워졌다는 것입니다. Бурхан тэр ард түмнийг ариун байлгаж тусгаарлахын тулд тэр тушаал зарилгуудыг өгсөн байгаа тийм ээ. Гэтэл тэр ариун байлгаар өгсөн тэр тушаал зарилгуудын тэд нар зөрчиж байгаа учраас нэгэнт ариун байж чадхаа болсон, бузардсан гэсэн үг ээ. Тэгээд бузардсан тэгээд дээрэс нь бас харгас хэрцгий хот болсон байна. Тийм учраас бурхан тэднийг хөрхийе гэж халгалсан байна. 이 예루살렘 성읍이 이 포악한 성읍이 됐다는 것입니다. Тэгээ зогсохгүй тэр ариун байдлаа алдаа зогсохгүй тий бүр хэрцгий хүртэл болсон байгаа. 이렇게 해서 하나님이 화받을 성이 됐다는 것입니다. Тэгээ бурхны одоо хөөр хийлэл буюу одоо бурхан бүр хараад халгалахад хүрсэн тийм хот болсон байна. 온전히도 이 교회가 하나님을 모시지 않고
이렇게 세상을 따라가게 되면 세상 신, 이 세상 신이 이 사탄이 들어와서 교회를 더럽히고 포악하게 합니다. Өнөөдөр ч гэсэн Бурхны чуулган хэрвээ Бурхныг дагахгүй, Бурхныг чуулгандаа залахгүй, байлгахгүй байх юм бол энэ ертөнцийн хаан буюу диавол, сатан энэ чуулганд шурглан орж ирж чуулганыг ийм тэрслүү бузарцсан хэрцгий болгох болно. 예루살렘의 죄악이 이렇게 참 하나님의 진노, 하나님의 분노를 이렇게 받게 된 것입니다. Тэгэхээр энэ бүхнээсээ болоод Иерусалим хот Бурхны хилэнг хүртэхэд хүрсэн байна. 이렇게 하나님의 사랑받고 하나님의 영광을 드러내는 아름답고 거룩한 성읍이 죄악으로 말미암아 이렇게 하나님의 분노와 진노를 받게 되고 화를 받게 된 것입니다. Урд нь тэгж Бурхан өөрийнхөө нэрийг байлгадаг, алдрыг байлгадаг байсан тэр ариун хот Иерусалим тэр ард түмний гэм нүглээс болж Бурханы уур хилэн болон шүүлтийг хүртсэн хот болжээ. 2절을 읽어보세요. Хоёрдугаар эшлэг уншъя. Тэр ямар ч дуу хоолойг дагаагүй, ямар ч зааврыг зөвшөөрөн аваагүй. Тэр эзэнд итгээгүй, өөрийнхөө бурханд ойртоогүй. 자, 이 구체적으로 예루살렘의 죄악이 무엇인지를 여기 보여주고 있습니다. Энэ хоёрдугаар эшлэлээр болохоор тэр Иерусалимийн гэм нүгэл нь чухам юу байсан бэ гэдгийг бас тодорхой дэлгэрэнгүй хэлсэн байна. 자, 1절에는 패역한 성읍이라고 했고 2절에서는 명령을 듣지 아니하며 했습니다. Нэгдүгээр эшлэлдэр болохоор тэрслүү хот, бузарцсан хөрцгий хот гэсэн. Тэгвэл хоёрдугаар эшлэлдэр нь тэд болвол ямар ч дуу хоолойг дагдаггүй гэж хэлсэн байна. 또 2절의 두 번째는 교훈을 받지 아니하며 했습니다. За хоёрдугаарт нь болохоор ямар ч зааврыг зөвшөөрч аваагүй. За 명령을 듣지 아니하며 하나님의 교훈을 받지 아니하며 ерөөсө бурхны тушаалыг хүлээж аваагүй. За бурхны бас сургамжийг хүлээж аваагүй. 그다음에 여호와를 의뢰하지 아니하며 했습니다. За дараа нь болохоор тэр эзэнд итгээгүй гэж байна. 그리고 자기 하나님께 가까이 나가지 않는다고 했습니다. Бас өөрийнхөө бурханд ойртоогүй. 패역한 성읍이요, 더러운 성읍이요, 포악한 성읍이요, 하나님의 명령을 듣지 않고 하나님의 교훈을 받지 않는다고 했습니다. Хэрслөө, бузарцсан, хэрцгий, бурхны дуулыг дагдаггүй, бурхны зааврыг хүлээж авдаггүй. 네. 그리고 여호와를 의뢰하지 아니하고 자기 하나님에게 가까이 나가지 않는다고 했습니다. Бас эзэнд итгэдэггүй, өөрийн бурхандаа ойртож очдоггүй. 또 3절을 읽어보세요. За 3-ыг уншъя. Тэр хотын ноёд нь архирагч арслангууд, шүүгчд нь үдшийн чоннууд юм. Тэд өглөө юу ч үлдээдэггүй. 자, 이와 같이 예루살렘이 이 죄악으로 이렇게 더러워진 데는 그 죄를 짓는데 앞장선, 그 죄를 짓는데 그 죄를 짓는데 앞잡이들이 있는데 예루살렘 성에 죄를 짓게 하는데 앞잡이 노릇을 한 사람들이 있는데 그 사람들이 바로 방백들이라는 겁니다. 지도자들이래요, 지도자. За энэ Иерусалимыг одоо ийм тэрслүү гэм нүглэр дүүрэн хот болгоход одоо удирдсан, манлайлсан, тэргүүлсэн хүмүүс байгаа. Тэднэр нь бол тэр ноёд байсан. 그들은 ноёд шүүгчд. 이 방백들 지도자들이 부르짖는 사자라고 했습니다. За ноёд нь бол архирагч арслангууд юм аа гэж хэлсэн байна. 참 이들은 백성들을 무자비하게
압제하고 이 탄압하는 그런 사자와 같은 이 포악하다 그 말이에요. Архирагч арслангууд гэхээр харгас хэрцгий гэсэн дүр төрх бууж байгаа зү тийм ээ. Тэгэхээр энэ Иерусалимийн ноёд удирдагчид нь бол ард түмнийг тэгж маш хэрцгийгээр дарангуйлдаг, ард түмнийг бол даралдаг тийм байсан. Тэгээд ямар ч өрөвдөх сэтгэл байхгүй, инэрх сэтгэл байхгүй, маш харгас санддаг байсан. 하나님이 이 권력, 이 권세를 줘가지고 백성들을 보호하고 백성들을 지키고 백성들을 바른 길로 인도하라고 그 권세, 그 권력을 줬는데 오히려 그 권력을 가지고 백성을 탄압하고 백성을 고통스럽게 하고 백성의 소유를 빼앗는 것입니다. Тэгээ бурхан тэр ноёдод бол бурхан тэр эрх мэдлийг өгсөн байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэр эрх мэдлийг одоо чухам юуны төлөө өгсөн бэ гэхээр тэр ард түмнийг хайрал, тэр ард түмэнд үйлчил, тэр ард түмнийг хамгаал, тэр ард түмнийг тэтгэж халамжил гэж тэр тэгээд бас зөвхт замаар дагуул гэж тэр эрх мэдлийг өгсөн. Гэтэл тэр ноёд нь болохоор тэр бурханаас өгсөн эрх мэдлийг буруугаар ашиглаж ард түмнийг өргөж тэтгэх нь байтугай, зөв замаар удирдах нь байтугай, харин ч буруу замаар удирдах тэр гэм нүгэл үйлдүүлж өргөж тэтгэхийн оронд харин ч булаан дээрэмдэж, дарлаж, дарамтлахдаа тэр эрх мэдлийг ашиглаж байсан. 그리고 재판장들이 또 죄를 짓는데 앞잡이라는 것입니다. 재판장. Дараагийн одоо тэр гэм нүглийг гэм нүгэлд урагдчихсан хүмүүс бол шүүгчд гэж байна. 이 재판장들은 이튿날까지 남겨두는 것이 없는 저녁 일이라고 나왔습니다. Энэ шүүгчдийг юу гэж тодорхойлсон бэ гэхээр өглөө юу ч үлдээдэггүй үдшийн чоннууд юм аа гэсэн. 자, 이들은 뇌물을 받는 데 있어서 뇌물을 받고 재판을 하는데 이 뇌물을 받는데 이렇게 욕심을 내고 마치 이리와 늑대처럼 뇌물을 받는데 욕심을 내고 또 이렇게 적극적이라는 것입니다. Энэ шүүгчдийг яагаад үдшийн чонтой зөвлөсөн бэ гэхээр одоо үдшийн чоннууд бол өлөн хоосон байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энэ шүүгчд бол яг л тэр өлөн ховдог чоннууд шиг бүр шуналтаа автчихсан. Хүнээс яаж одоо хээл хахуул авилга авах уу гэдгээс бүр ингэж шунаж байдаг. Тэгээд тэр альва хэргийг шүүхтэй ч гэсэн авилгад тулгуурлаж тэр авилга өгсөн хүнд нь одоо юу ашигтай байхаар тэгэж хуурамчаар шүүдэг байсан. 이 재판관들이 재판을 올바르게 악한 자는 악하다고 벌을 주고 선한 자는 참 그 선행에 대해서 죄가 없다는 것을 제대로 이렇게 판결을 해줘야 되는데 뇌물을 받고 악한 자를 선하다고 하고 선한 자를 악하다고 이렇게 그릇되게 재판을 하고 있는 거예요. Шүүгч гэдэг бол альва хэргийг бол яг зөв шударгаар шүүж явах ёстой тийм үү? Бузар муу хүмүүсийг муу үеийнхэн дагуу тэр зохих ял шийтгэлийг оноодог зөвхт сайн хүмүүсийг тэр сайн үйлсийн дагуу одоо ямар нэгэн хэрэг үйлдэггүй гэдгийг нотолж байх ёстой ийм хүмүүс байгаа. Гэтэл эднэр бол яг эсэргээр нь тэр авилга аваад хахуул аваад тэгээд тэр зөв сайн хүмүүсийг болохоор гин буруутай гэж харин тэр жинхэнэ гин буруутай хүмүүсийг нь бол ямар ч гимгүү гэж ингэж соллох ч юм уу тэгэж шудраг бусаар шүүдэг байсан. 이스라엘 나라가 이렇게 남유다가 부패하고 타락하는 데는 이 방백들과 당시의 지도층 사람들과 이 재판관들의 역량이 참으로 그 사회를 병들게 만들고 죄악으로 하나님의 징벌을 받는데 앞잡이가 된 것입니다. Тэр Израилийн ард түмэн буюу Иерусалимийн оршин суугчдыг
одоо ийм байдалд хүргэж гим нүгэл үлдээж бурханаас одоо тэрслүү бузар хэрцгий хот гэж нэрлүүлэхэд хүрэхэд хамгийн одоо гол үүрэг гүйцэтгэсэн хүмүүс бол энэ тухайн үеийн удирдагчид буюу ноёд шүүгч нар юм аа. Тэгээд тэднэр бол одоо ард түмнийг ингэж уруу татаж өөрсдөө шунал болон тэр авилга авах гэсэн тэр шунал тачаалтаа автан ард түмнийг ингэж ийм байдалд хүргэсэн байна. 잠언 17장 23절을 한번 보세요. 잠언 Сургаалт 17, төгс 23절. 17-гийн 23-ыг харъя. 악인은 사람의 품에서 뇌물을 받고 재판을 그릇되게 하느니라고 나왔습니다. Буруу мөөхөн хахуул өвөртөлж шудраг замыг хазайлгадаг. 악한 사람을 악하다고 이렇게 판결을 내려서 벌을 줘야 돼요. 그리고 선한 사람은 선한 거에 대해서 이렇게 칭찬해주고 그래야만 그 사회가 올바르게 부패하지 않고 참 이렇게 공의롭게 정의롭게 사회가 이렇게 유지할 수 있는데 이 재판관들이 그릇되게 판단하니까 그 사회가 병들고 또 악인들로 말미암아 고통을 당하게 되는 것입니다. Буруу мөөхнийг болохоор одоо буруу гэдгийг нь тогтоож зохих ялын үг нь харин одоо шудраг зөв хүмүүсийг бол шудраг зөв байлаа, сайн байлаа гэж одоо сайшааж урамшуулж явах ёстой хүмүүс л энэ шүүгчд байгаа тийм ээ. Гэтэл тухайн үеийн шүүгчд бол ерөөсөө яг эсэргээр нь буруу шүүдэг гэсэн. Буруу муу хүнийг нь болохоор сайн байна гэж яагаад гэвэл тэднээс хахуул авчихсан учраас харин шудраг зөв хүнийг болохоор гин буруутай гэж ялалж шийтгэх ч юм уу. Тэгээд арт түмнийг болохоор ингэж буруу шүүлтээрээ одоо ингэж дарамталж байсан. Тийм учраас одоо энэ удирдагчдаас болоод нийгэм нь бол тэр чигтээ ялзарч завхарсан байгаа. 교회는 이들을 위해서 기도해야 되고 이들에게 하나님의 말씀을 증거해서 그 하나님의 말씀대로 올바르게 나라를 다스리고 또 올바르게 재판할 수 있도록 교회는 그들을 지도해야 됩니다. 인도해야 됩니다. Тэгвэл орчин үед ч гэсэн сүм чуулган бол ерөөс ийм л хүмүүсийн төлөө залбирах ёстой. Ийм хүмүүсийг тэр буруу муу замаас нь эргүүлж зөв сайн зам руу эзэн лөө удирданд дагуулах ёстой маа. Тэгээд энэ үүргийг бол чуулган гүйцэтгэх ёстой. Чуулган ийм хүмүүсийн төлөө байнга залбирч зөв зам руу хөтлөн дагуулах ёстой. 그리고 교회는 그들의 직무가 올바르게 공의롭고 정의롭게 그 직무가 수행되도록 기도해야 됩니다. Бид нэр өөрсдийнхөө одоо үүрэг даалгаврыг албан үүргээ яг зөв шударгаар явуулдаг байхын төлөө чуулган тасралтгүй залбирч явах ёстой. 그래서 교회는 그런 사명을 잘 수행하면 교회로 말미암아 그 사회가 평안하고 복을 받게 되는 것입니다. Тэгээ чуулган ингэж одоо өөрийнхөө үүрэг ролыг зөв итгэмжтэй гүйцэтгэж чадах юм бол тэр улсын нийгэм аюулгүй тогтвортой бас эрүүлтэй нийгэм байх болно. 교회는 그 나라를 부패하고 타락하지 않도록 죄악으로 말미암아 하나님의 심판을 받지 않도록 부지런히 하나님의 말씀으로 깨우치고 하나님의 말씀으로 권면하고 인도해야 됩니다. Чуулган бол тухайн улсаа, тухайн нийгмээ үргэлж одоо манлайлж явах ёстой. Тэгээд тэр одоо бузар мууд уруу татагдаж улам одоо тэр нийгэм ялзарч завхрахгүй байхын төлөө үргэлж залбирч явах ёстой. Тэгээд нийгмийнхээ бас сайн сайхан амар төвшин байдлын төлөө, амар амгалан байдлын төлөө бас бурхнаар өрөөгдсөн байхын төлөө үргэлж залбирах ёстой. Бурхны хараалыг хүртсэн биш, өрөөгдсөн байхын төлөө. 4절을 읽어보세요. 4-р эшлэл.
Ийш үзүүлэгчид нь бодлогогүй урвагч хүмүүс бөгөөд тахилч нар нь ариун газрыг бузарлажээ. Тэд хуулийг завхруулжээ. 또 예루살렘 성읍을 죄악으로 이렇게 타락시키는 에, 그 계층이 바로 선지자들입니다. За бас Иерусалимийн тэр нийгмийг гим нүгэл ялцрал завхрал руу чирсэн одоо бороотнууд нь болохоор бас иш үзүүлэгчд байна. 이 종교적인 지도자들이 또 예루살렘 성을 예, 타락하고 부패치는 앞장을 쓴 겁니다. Энэ өөрөөр хэлбэл энэ шашны удирдагч нар ч гэсэн Иерусалимийн хотыг одоо ингэж бурхны уур хилийн хүртэтэл нь тэгж ялцруулж завхруулахад гол үүрэг гүйцэтгэсэн байна. 자, 예루살렘의 선지자들은 경솔하고 또 간사한 자들이라고 나와 있습니다. Иерусалимийн иш үзүүлэгчдийг бодлогогүй урвагч хүмүүс гэж хэлсэн байна. 이 경솔하다는 것은 하나님의 말씀에 대해서 가볍게 여긴다 그 말이에요. Бодлогогүй гэдэг энэ болохоор бурхны үгийг одоо үгийн талаар маш хөнгөн бодолтой гэсэн үг. 하나님의 말씀을 이렇게 가볍게 여기고 멸시한다 그 말입니다. Тэгээ бурхны үгийн тэр үн цэнийг бурхны үгэнд ач холбогдол өгөхгүй, үн цэнийг өгөхгүй зүгээр л нэг хөнгөн хуумгай ханддаг байсан гэсэн үг. 또 간사한 자들이라고 했습니다. 간사한 자들이다. Монгол Библиэлд урвагч хүмүүс гэсэн байгаа. Солонгос Библиэлд бол залхай хүмүүс гэсэн байдаг юм байна. 이 간사하다는 건 속인다는 것입니다. 백성을 속이는 거예요. Тэгээ урвагч завхай гэдэг нь болохоор хүмүүсийг хуурам эхэлдэг гэсэн үг ээ. 자, 이 제사장들이 하나님의 말씀을 대언하는 제사장들인데 이와 같이 백성을 속이고 백성을 이렇게 하나님의 말씀을 가지고 백성들을 거짓되게 가르친다는 거예요. Иш үзүүлэгч нар гэдэг бол бурхны ард түмнийг одоо зөв замаар удирдан дагуулж байх ёстой. Үгийг нь зөв зааж авах ёстой тийм хүн гэтэл эднэр бол энэ үеийн одоо иш үзүүлэгч нар бол ерөөсөө тгийгүү бурхны ард түмнийг хуурам эхэлдэг байсан. 선지자들이 하나님의 말씀을 가지고 악을 행하면은 하나님의 심판을 받는다. 하나님의 징벌이 받는다. 선을 행하면 하나님의 칭찬이 있다. 이걸 올바르게 가르쳐야 된다는 거예요. Иш үзүүлэгчид нар бол бурхны үгийг заадаг. Өөрөөр хэлбэл сайныг үлдэх юм бол бурхнаар сайшаалгана. Харин мууг үлдэх юм бол бурхнаас одоо ял шийтгэл хүртнэ гэдгийг ард түмэнд яг зөв ойлгуулж зааж өгөх ёстой үүрэгтэй хүмүүс. 이 선지자들도요, 악한 자들에게 뇌물을 받고, 재물, 이 돈을 받고, 돈을 주고, 뇌물을 주는 악한 자들은 축복해 주는 거예요. Тэгэл энэ иш үзүүлэгчд болохоор яг эсрэгээр нь тэгээд ерөөсөө хүмүүсийг одоо тэр зөв бурууг нь ойлгуулж зааж өгөх биш. Яг л нөгөө шүүгчтэй адилхан бас хээл хахуул авдаг. Тэгээд өөрт нь авилга өгсөн хахуул өгсөн хүнийг нь гин буруутай байсан ч гэсэн өрөөж өгдөг байсан байна. 그러나 이 돈을 주지 않고 가난한 사람들, 자기들한테 물질을 주지 않는 사람들은 저주하고 화를 당한다고. Харин одоо өөрт нь хахуул өгөх юмгүй авилга өгч чаддгүй тэр ядуу хүмүүсийг болохоор эсрэгээр нь одоо хараадаг. Өөрт нь мөнгө өгсөнгөө хахуул өгсөнгөө гэж. 이렇게 선지자들이 타락을 했어요. 세상 물질에, 재물에 눈이 어두워서 타락을 하고 하나님의 말씀을 그릇되게 백성들에게 가르쳐서 백성들을 속이는 것입니다. Бурхны иш үзүүлэгч нар гэсэн нэртэй мөртлөө ард түмэнд тэр зөвийг зөв, бурууг нь буруу гэж ойлгуулж заах биш, харин энэ ертөнцийн эд баялаг мөнгөнд нүдэн сохроод
тэгээд арт түмнийг харин ч одоо буруу замаар удирдах, буруугаар одоо бурхны үгийг буруу зааж тэгээд эцэст нь ийм гим нүгэл хийхэд хүргэсэн байна. 또 제사장들은 성소를 더럽히고 그 율법을 범했다고 나옵니다. Тэгээд цааш нь харах бол бас тахилч нар гарч байна. Тахилч нар болохоор ариун газрыг бузарлаж хуулийг завхруулсан. 이 제사장들은 성소를 정결하게 하고 성소를 깨끗하게 거룩하게 해서 하나님을 섬기는데 앞장서야 되는데 오늘 성소를 더럽힌다는 거예요. Энэ тахилч нарын үүрэг юу вэ гэхээр ариун газрыг цэвэрхэн байлгах ёстой тий цэвэр ариун байлгах ёстой тийм үүрэгтэй. Ариун газар гэдэг нь бол эзний өргөө буюу сүмийг хэлж байгаа. Тэгтэл энэ тахилч нар болохоор харин ч эсрэгээр тэр ариун газрыг бузарлсан гэж байна. 성소에 다른 신을 갖다 놓는 겁니다. 우상을 갖다 놓고 백성들에게 이것이 하나님이다. 이 우상을 섬기도록 해서 예루살렘 성을 더럽히고 하나님의 영광을 가리우는 것입니다. Ариун газрыг бузарлсан гэдэг нь ойлол ерөөсөө тэр эзэн бурхны байх ёстой тэр ариун газарт огтөөр тэр хуурамч шүтээ, хиймэл шүтээ, харийн бурхтыг авчираад залчихсан гэсэн үг. Энэ ариун газрыг бузарлсан гэх. Ингэснээрээ тэр эзний өргөөг бузарлаад зогсохгүй, ариун газрыг бузарлаад зогсохгүй, тэр Иерусалимыг тэр чигт нь бузарлаж тэгээд ард түмнэр гэм нүглийг хэлгэж энэ бол бидний бурхан юм аа гэж ард түмнийг мэхэлсэн байна. 이와 같이 당시에 선지자들과 이 제사장들이 타락으로 예루살렘이 더러워지고 죄 가운데 하나님의 심판을 받게 된 것은 오늘날 하나님의 교회에 큰 경종을 울리는 것입니다. Ингэж бурхны ажлыг хийж байгаа хүмүүс иш үзүүлэгч нар, тахилч нар бурхны одоо тэр даалгасан үүрэг даалгаврыг биелүүлэхгүй яг эсрэгээр нь тэр ертөнцийн юмсад сохорч эсрэгээр нь одоо хийж байгаа энэ бүхэн нь өнөөдрийн сүм чуулганы хувьд ч гэсэн одоо анхааруулах дохио болж байгаа юм байна. 오늘날 이 교회가 세상을 깨끗하게 하고 거룩하게 하고 이 세상을 참 하나님의 말씀으로 죄인들을 회개시켜서 하나님께 돌아오도록 해야 되는데 그게 교회 사명입니다. Өнөөдрийн сүм чуулганы үүрэг роль юу вэ гэвэл одоо энэ ертөнцтэй энэ дэлхийг нийгмээ цэвэрлэж, ариун болгож тэгээд тэр ард түмнийг гимшүүлж эзэн бурхан руу эргүүлэх ийм үүрэгтэй. Энэ бол одоо өнөөгийн сүм чуулганы энэ төргөнд хийх ёстой үүрэг хариуцлага юм. 근데 오히려 교회가 타락하면 세상을 더 거짓되게 만들고 세상을 더 병들게 만들고 세상을 더 이렇게 어둡게 거짓되게 이렇게 영향을 끼쳐서 하나님의 영광을 가린다는 것입니다. Гэтэл чуулган өөрөө одоо тийм цэвэр ариун байж чадахгүй тэгээд бузар байх юм бол энэ нийгмийг өөрсдийнхөө тэр улс орныг худал хуурмаг болгож, өвчин тусгаж, харанхуй дунд байлгаж бузар муу нөлөөг үзүүлнэ гэсэн үг. Тэгээд эцэстээ бурхны алдрыг халахлана гэсэн үг. 하나님이 심판할 때 세상을 먼저 심판하는 것보다 교회를 먼저 심판한다고 했어요. Бурхан энэ ертөнцийг шүүхдээ энэ ертөнцийг эхлээ шүүх биш. ертөнцийн төгсгөлд энэ ертөнцийг эхэлж шүүх биш, харин чуулганыг эхэлж шүүх болно гэж хэлсэн. 자, 우리가 오늘날 하나님의 말씀에 우리가 이 두렵고 떨림으로 하나님의 말씀을 받아서 이 교회의 사명을 정말 하나님의 말씀에 굳게 세워서 정말 하나님의 영광을 가리우지 않고 하나님의 말씀을 정직하게 잘 증거해서
하나님의 이 거룩하신 뜻을 우리가 이뤄 나가야 됩니다. Тэр өнөөдөр чуулган болсон бид нар бол Бурхны үгийг тэгэж айдас ба чичрлэр хүлээн авч тэгээд тэр үгэн дээр бат зогсож Бурхны алдрыг халахлахгүйгээр шудраг бөгөөд зөвөр гэрчилж тэгээ тэр ариун байдлаа сахин хамгаалж Бурхны хүсэл зорилгыг биелүүлж явах ёстой юм аа. 5절을 읽어보세요. За 5 дугаар эшлэл хэвшээ. Хотын дотор эзэн зөв шудраг юм. Тэр шудраг бос зүйлийг хийхгүй. Өглөө бүр тэр өөрийн шудраг ёсыг гэрэлд авчирдаг. Тэр ундаггүй. Харин шудраг бос нь ичгүүрийг мэддэггүй. 그 가운데 계시는 여호와는 의로우사 불의를 행하지 아니하신다 했습니다. Тэгээ хотын дотор эзэн зөв шудраг юм аа. Тэр шудраг бос зүйлийг хийхгүй. 예루살렘 성전 안에 계시는 임재하시는 하나님은 의로우사 이 불의를 행하지 않는다고 했습니다. Тэр Иерусалим хот дотор оршиж буй эзэн болвол зөв шудраг тэр шудраг бус зүйлийг хийдэггүй. 이와 같이 이런 의롭고 불의를 행하지 않은 이 하나님을 섬기는 선지자나 제사장들이 불의를 행하고 이렇게 죄악 가운데 하나님의 영광을 가리운다는 것은 하나님의 분노를 사게 되는 것입니다. Одоо ийм эзэн тийм ээ зөв шудраг босыг хийдэггүй ийм эзэнд үйлчилдэг тэр иш үзүүлэгч нар тэр тахилч нар яг эзний хийдгээс эсэргээр нь шудраг босыг үлдээж арт түмнийг тэр гэм нүгэлд уруу татаж тэгээд эцэст нь бурхны тэр яруу алдрыг халахалдаг байсан байна. 또 하나님께서는 아침마다 여기 보세요. 아침마다 빠짐없이 자기의 공의를 비추신다고 했습니다. Бас эзэн өглөө бүр өөрийн шудраг ёсыг гэрэлд авчирдаг гэж хэлсэн. Өглөө бүр. 자, 이 하나님께서는 예루살렘 성에 아침마다 빠짐없이 하나님의 공의를 비추신다고 했습니다. Өөрөөр хэлбэл бурхан тэр Иерусалимийн дээр өглөө бүр нэг ч өдөр алгасалгүйгээр өглөө бүр өөрийн шудраг ёсыг гэрэлтүүлдэг байсан. 이것은 예루살렘을 향하신 하나님의 공의로우신 은총은 마치 아침에 비춰지는 햇빛과 같다는 것입니다. Энүүгээр юу илэрхийлж байгаа гэхээр Иерусалимийн дээр тогтоосон Иерусалимийн дээр хэрэгжүүлдэг гэсэн бурхны тэр шудраг ёс бол яг л өглөө бүр манддаг нартай адилхан байсан юм аа. 우리도 오늘날 우리가 맡은 교회에서 아침마다 날마다 하나님의 이 공의로우신 그 은총을 아침 햇살처럼 이 비춰 나가야 됩니다. Бид ч гэсэн мөн адилхан ялгаагүй бурхны тэр шудраг ёсны гэрлийг бид нэр өглөө бүр манддаг нарны цацраг шиг, нарны туяа шиг бурхны тэр шудраг ёсыг гэрэлтүүлж байх ёстой юм аа. 이 교회가 이 사명을 감당하지 못하면 오히려 교회는 세상을 더 어둡게 하고 오히려 세상을 타락시키는데 영향을 끼칠 수밖에 없습니다. Хэрэг чуулган энэ үүргийг гүйцэтгэж чадахгүй байвал эсэргээрээ энэ ертөнцийг улам бузар муу болгох, улам гэм нүгэл рүү уруу татах тийм нөлөөний газар болж хувирч магадгүй. 그런데 불의한 자들은 수치를 모른다는 것입니다. Тэр шудраг бос хүмүүс ерөөсөө тийм шудраг бос хүмүүс ерөөсөө ичгүүрийг мэддэггүй гэж юм хэлсэн байна. 이 하나님이 공의로운 그 은총의 빛이 비춰지는데도 자신들의 죄를 깨닫지 못하고 자신들의 죄에 대해서 부끄러움을 깨닫지 못한다는 것입니다. Бурхны энэ зөв шудраг ясны гэрэл нь ингэж гэрэлтүүлж тэр гэрлээ тусгасаар байтал тэр тэрслүү зөвхт бас ард түмэн болохоор
а, тэрийг ойлгож ухаардгүй өөрийнхөө тэр алдаа гэм нүглийг энд буруу юм байна гэж ерөөсөө ойлгохгүй тийм учраас мэдгчгүй байгаа учраас ичхийг бас мэддэггүй гэсэн байна. 여러분, 신약 시대는 이 하나님의 의로운 빛이 바로 예수 그리스도입니다. Тэгэхээр шинэ гэрээний үе болоод ирэхээр Бурхны энэ зөв шударгын гэрэл гэдэг нь бол Есүс Христ юм аа. 예수님은 세상에 하나님의 공의로운 의로운 빛으로 오셨습니다. Есүс энэ дэлхий дээр эрэхтэй Бурхны тэр зөв шударгын гэрэл болж ирсэн юм аа. 나는 세상의 빛으로 왔나니 나를 따르는 자는 어둠에 거하지 Ингэж 않고 байна. 생명의 빛을 얻는다고 했습니다. Есүс хэлсэн би бол хорвоогийн гэрэл, би бол ертөнцийн гэрэл, намайг дагагч нь харанхуйд байхгүй харин амийн гэрлийг олно гэж хэлсэн байна. 이 교회는 바로 하나님의 의로운 빛을 비추고 그 빛을 통해서 하나님의 생명을 세상에 공급하는 거룩한 사명을 수행해야 됩니다. Яг үнтэй адилхан бид нар Бурхны тэр зөв шударгын гэрлийг тусгаж тэгээд тэр хүмүүсийг тэр зөв шударгын гэрлээр дамжуулан амийн гэрэлтэй болгох энэ үүрэг энэ хариуцлагаа бид нар итгэмжтэйгээр биелүүлэх ёстой. 요한복음 8장 12절 한번 Иохан 읽어보세요. намын 8:12-ыг уншъя. Тэгээд 요한복음 Есүс тэдэнд 8장 дахин Есүс тэгээд Есүс тэдэнд дахин ертөнцийн гэрэл бол би байгаа юм. Намайг дагдаг хүн харанхуй дотор явахгүй харин амийн гэрэлтэй болно гэж айлдав. 네. 바로 예수 그리스도를 통해서 하나님이 의로운 이 빛을 세상에 비추는 것. 이게 바로 교회의 사명이에요. Есүс Христээр дамжуулан Бурхан өөрийнхөө зөв шударгын гэрлийг энэ дэлхий дээр тусгаж өгсөн. Тэгвэл чуулганы үүрэгч гэсэн үнтэй адилхан юм. 그래서 이 의로운 빛을 통해서 자기들이 죄를 부끄러워하고 그 회개하고 돌이켜서 하나님께 돌아오도록 해야 됩니다. Хүмүүс энэ зөв шударгын гэрлийг хараад өөрсдийн гэм нүглээ ойлгож, ичиж, гэмшиж, тэгээд эзэн бурхан руу эргэж ирэх ёстой юм аа. 예수님께서 말씀하시기를 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 하고 선포했습니다. Есүс бас өөрөө хэлсэн байгаа. Би зөв хүмүүсийн төлөө ирээгүй. Харин нүгэлтнүүдийн төлөө тэднийг гэмшүүлэхийн тулд ирсэн юм аа гэж хэлсэн. 이 복음이에요. 이 복음이 바로 예수 그리스도인데 이 예수 그리스도 이 복음을 전해서 그 의로운 빛 가운데 사람들이 자기 죄악을 보게 되고 자기 죄악을 깨닫고 부끄러워하며 회개해 다시 하나님께 돌아오도록 그 사명이 바로 오늘날 교회에 맡긴 겁니다. Тэг бид нар сайн мэдээ гэж ярьдаг тийм үү. Тэг сайн мэдээ гэдэг чинь өөрөө Есүс юм аа. Тэгвэл энэ Есүсээр дамжиж ирсэн тэр зөв шударгын гэрлийг бид нар тусгаж гэрлийн үүргээ чуулган биелүүлж байж гэмээн хүмүүс тэр гэрэлд өөрийнхөө гэм нүглийг олж хараад түүнээсээ ичиж түүнийгээ гэмшиж тэгээд эзэн бурхан руу эргэж ирж явах хэрэгтэй. Энэ үүргийг өнөөдрийн чуулган гүйцэтгэх хэрэгтэй юм. 자, 그래서 이 불의한 자는 수치를 모르고 회개할 줄 모르는 거예요. 불의한 자들. Тэр ийм зөвхт бас хүмүүс бол ерөөсөө ичхийг мэддэггүй байх нэ. 이 세상에 이 불의한 자들이 얼마나 많아요. 자기 수치를, Тэгээд 자기 부끄러움을 몰라요. энэ дэлхий дээр шудраг бас хүмүүс ямар олон байгаа вүлээ тийм ээ өөрийнхөө тэр гим нүгэл алдаа зөрчлийг ичгүүрийг алдаа зөрчил гим нүглийг ерөөсөө хардаггүй ойлгодоггүй тэгээд ичдэгчгүй. 결국은 이들이 회개하지 않고 복음을 믿지 않으면 하나님이 심판밖에는 남지 않았어. 하나님 심판밖에 없습니다. Тийм хүмүүс
эцсийн эцэст гимшигчгүй энэ хуваарил яваад ах юм бол Бурхны тэр шийтгэлийг бүртгэхээс өөр зам тэдэнд үлдэхгүй. 복음을 믿고 회개하고 복음을 믿으면 하나님이 모든 죄를 다 용서해 주시고 구원해 주십니다. Харин гимшээд сайн мэдээг хүлээж авах юм бол Бурхан тэдний бүх гэм нүглийг уучлж өгнө. 그러나 끝까지 복음을 믿지 않고 회개하지 않으면 결국은 하나님의 심판을 받을 수밖에 없습니다. Харин эцэг хүртэл гимшгүй сайн мэдээг хүлээн авахгүй итгэхгүй явсаар байх юм бол эцэстээ Бурханы шийтгэлийг амсахаас өөр аргагүй. 우리에게는 이 막중한 사람의 영혼을 구원하고 하나님께 인도하는 사람의 영혼을 살리는 이 막중한 그 사명을 하나님께서 우리에게 주신 거예요. Тэр ийм одоо хүндтэй ажлыг тийм ээ ийм амаргүй ажлыг тэр хүмүүсийн сүнсийг аварч хүмүүсийг тэр эзэн бурхан руу удирдан дагуулах энэ хүнд хүчээр үүргийг бурхан бидэнд өгсөн байна. 이제 스바냐 3장 두 번째 대지입니다. За 3 дахь бүлгийн 2 дахь хэсэг. 예. 심판의 하나님을 보여주며 유다 민족을 권면함 이렇게 나와 있습니다. 이거 응? 잘못했네. 하나님을 경외하고 하나님을 경외하고, 하나님을 경외하고 교훈을 받으라. За энэ хэсэг болохоор бурханаас имэж түүний сургамжийг аваа гэсэн хэсэг байгаа. 하나님을 경외하고 교훈을 받으라. Бурханаас айж имэж түүний сургамжийг аваа. 6절을 읽어보세요. 6-аас 8 дахь эшлэл. За 6 дахь эшлэгийг уншъя. Би үндэстнүүдийг таслав. Тэдний буланд цамхгүйд балгас олжээ. Би тэдний гудамжнуудыг эзгүүрүүлсэн бөгөөд хинч түгээр өнгөрөхгүй. Тэдний хотууд нь хүнгүй, оршин суугчгүй, хоосон хаягджээ. 자, 이 구절은 하나님의 자신의 의로움을 나타내기 위해서 이 패역한 그 이방의 여러 나라들을 심판으로 멸망케 하신다는 것입니다. За энд юу гуглж ийнэ гэхээр бурхан өөрийнхөө зөв шударгыг илчилж харуулахын тулд тэр буруут шудраг бус буруугийн буруутай хар үндэстнүүдийг ийхүү сүрүүлэх болно гэдгийг илэрхийлсэн байна. 그러니까 이제 선지서를 공부하면서 이제 하나님의 의로운 공의로움을 우리가 두 가지 측면에서 볼 수가 있습니다. Тэр бага шигшүүлэгчдийн номыг судлангаа бид нар бурханы тэр зөв шудраг ёсыг хоёр өнцгөөс харж болно. 첫 번째는 이 죄악을 심판하시는 걸 통해서 하나님의 의로운 공의를 우리가 보게 되는 것이고요. За нэгдүгürt нь болохоор тэр гэм нүглийг шийтгэж байгаа дүр төрхөөр нь дамжуулаад бурханы 하나님의 공의로운 공의로운 공의를 우리가 보게 되는 것. 의로운 공의. бурханы тэр зөв шудраг ёсыг зөвхт шудраг ёсыг бид нар харж байна. 다시 말씀드리면 하나님의 심판을 통해서 하나님의 공의를 우리가 드러내는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл бурханы шийтгэлээр дамжуулан шүүлтээр дамжуулан бурханы шудраг байдлыг бид нар харж болох нэ. 두 번째는 Хоёрдугаарт нь 회개하는 자를 하나님의 말씀을 듣고 회개하는 자를 하나님이 불쌍히 여기셔서 구원해 주시는 것. 이것이 바로 하나님의 의로운 공의입니다. 회개하는 자를 하나님이 구원해 주시는 거예요. хоёрдугаарт нь болохоор гимшиж байгаа хүмүүсийг өрөвдөн өршөөж аварч байгаа байдлаас нь бас бурхны зөвхт байдлыг бид нар харж болох нэ. 그러니까 하나님의 의로운 공의는 하나님의 심판을 통해서 또 하나님의 구원을 통해서 이렇게 드러난다는 것입니다. Тэгэхээр бурхны шудраг ёс. Тэгэхдээ зөвхт шудраг ёс. Энэ бурхны зөвхт шудраг ёсыг бид нэр
одоо хоёр талаас нь хоёр өнцгөөс харж болох нь шүү дээ. Нэг нь болохоор тэр гим нүглийг шийтгэж байгаа байдлаас харж болно. Нөгөөх нь болохоор тэр гим нүгэлтэй хүмүүс гимших үед тэр гимшигчдийг хараад өрөвдөн өршөөж аварч байгаа байдлаас нь бид нар бас бурхны зөвхт шударгасыг харж болох нь. 자, 7절을 읽어보세요. За 7. Үнэхээр чи намайг хүндэтгэж зааврыг хүлээн ав гэж би айлдсан. Тэгвэл миний товлсон бүхний дагуу амьдрах газар чинь таслагдахгүй гэсэн. Гэвч тэд эрт босоод завхарсан өнөө бүхий л заншлаа үлдсэн. 7절은 자, 이 하나님의 이방 사람들을 그 죄 때문에 하나님이 심판하는 걸 보고서 그걸 깨닫고 너는 오직 나를 하나님을 경외하라고 하는 것입니다. 그리고 교훈을 받으라는 거예요. Тэгэхээр энэ 7 дугаар ишлэл дээр болохоор тэр өөрийнхөө ард түмэнд хандаж хэлж байна те. Үнэхээр чи намайг зааврыг хүлээн ав гэж байлцаа. Энэ 6 дугаар ишлэл дээр нь болохоор харь үндэстнүүдийг хэрхэн сүрүүлж, эзгүүрүүлж тэр хот балгасыг нь нурааж оршин суугчгүй болгох вэ? Одоо би тэр харь үндэстнүүдийг ингэж шийтгэж байгаамаа тэдний гим нүглээс нь болж би ингэж шийтгсэн гэдгийг ингэж хэлж байгаа тий. Тэгээд тэгснийхээ дараа энэ бүхнээс чи энэ харь үндэстнүүдийг шийтгэж байгаа шийдэглээс чи одоо сургамж аваад тэгээд намайг ингээд хүндэтгэж надаас эмээх ёстой байсан юм аа. Гэтэл чи тэгсэнгүй гэж зэмлэж байна. 그리하면 내가 형벌을 내리기로 정하기는 하였지만 너희 거처가 끊어지지 아니하리라 하였습니다. Хэрвээ тэгэх юм бол би товлсон бүхнийхээ дагуу амьдрах газар чинь тэгвэл миний товлсон бүхний дагуу амьдрах газар чинь таслагдахгүй гэж хэлсэн. Хэрвээ одоо тэгэж одоо тэр харь үндэстнүүдийн шийтгэлээс үлгэр аваад эзэн бурхнаа имэж заавар сургамжийг нь авах юм бол бурхан урд нь товлчихсан байсныхаа дагуу тэр амьдрах газраас нь таслахгүй тэр амьдарч байсан одоо их нутгаас нь ийш тийш нь явуулахгүй гэж амласан байна шүү дээ. 그래서 이 구절은 하나님을 대적하는 그 이방 나라를 하나님이 징벌하는 것을 보고 그 유대 민족이 그걸 깨닫고 하나님을 경외하고 하나님의 말씀을 순종하라 그 말이에요. Тэр харь үндэстнүүдийг эзэн бурхан чинь яаж одоо шийтгэж байна? Тэднийг тэр гим нүглийнх нь бол бас яаж тэдний дээр тэр шүүлтийг явуулж байна гэдгийг чи хараад бурхны ард түмэн чи хараад тэндээс ухаарлыг олж сургамжийг авч тэгээд эзэн бурхнаа улам хүндэтгэн айж имэж амьдраа гэж сургасан гэж хэлсэн байна. 그리하면 하나님께서 그 징벌을 거두시겠다는 거예요. Хэрвээ тэгэх юм бол би одоо чиний чам дээр буулгах гэж байсан тэр шийтгэлээ зайлуулах болно. 그런데도 불구하고 유대 민족은 부지런히 모든 행위를 하나님 앞에서 더럽혔다고 나옵니다. Гэтэл яасан байх нь нөгөө юдэчүүд болохоор ерөөсөө тэгж тэрийг ойлгож ухаарч сэхэрлгүйгээр өглөө босоод өөрсдөө завхарсан тэр бүхний урдын хийдгэсэн заншлаа үлцээр байсан. 하나님께서 이렇게 회개하고 이 구원받는 길을 그런 기회를 주셨는데 불구하고 유대 민족은 그걸 깨닫지 못하고 끝까지 하나님을 거역하고 불의를 행하면서 하나님을 대적하고 있다는 것입니다. Бурхан тэдэнд гимших боломж, аврагдах боломжийг өгсөөр байтал ард түмэн тэрийг ойлгоогүй, ухаарч хүлээж аваагүй учраас бид нэр өөрсдийнхөө тэр гим буруу алдааг хийсээрээс нь завхарлаа үлсээр байсан. Тийм учраас Бурханы шийдвэрлээс зайлсхийх арга болсон. 여러분 교회 안에도 이런 사람들이 있지 않습니까? Чуулган дотор ч гэсэн ийм хүмүүс байдаг үстэй. 끝까지 고집하고 회개하지 않고 그냥 불의한 가운데 계속 나가는 그런 사람들 있지 않습니까? Чуулганд явдаг хэрнээ эцээ хүртэл зөрүүдэлсээр
эцсийн хүртэл гэмшихгүй байсаар байгаад тэр зөв шудраг бус байдал дотроо мөхдөг мөхөж байгаа тийм хүмүүс чуулган дотор ч гэсэн байдаг аа. 자, 하나님께서는 이와 같이 하나님의 택한 백성들이 회개하고 하나님께 돌아와서 이제라도 하나님을 경외하고 그 말씀을 순종하라 그 말이에요. Тэгээ бурхны сонгосон ард түмэн нэг л бурхны сонгож авсан ард түмэн юм чинь та нар одоо болтугай оройтойгүй байна. Над руу одоо эргэцгээ гимшицгээ тэгэх юм бол бурхан тэднийг өршөөж уучлах болно. Тэгээд эзэн бурхнаас улам эмээж түүнийг хүндэтгэж амьдраа гэсэн. 우리는 이 하나님의 뜻을 분명하게 우리는 증거해야 됩니다. Бурхны энэ хүслийг тааллыг бид нэр яг энэ байгаагаар нь тодорхой дамжуулж бас зааж сургах ёстой. 자, 8절을 읽어보세요. 8 дөрвөл. Тиймээс би олзны төлөө босож ирэх өдөр намайг хүлэе гэж эзэн тунхаглаж байна. Үнэхээр үндэснүүдийг цуглуулж, хаанчлалуудыг чуулуулж, шатаж буй бүх уураа бас зэвүүцлээ. Тэдэн дээр асгах нь миний шийдвэр юм. Учир нь миний хорслын галт бүх дэлхий цөлмөгдөх болно. 자, 이 구절의 뜻은 이 패역한 열국을 하나님이 징벌하시는 것을 보면서도 유다 민족이 계속해서 죄를 범하고 회개하지 않고 있다는 것입니다. Энэ ишлэгийн утга нь болохоор тэр тэрслүү үндэснүүдийг бурхан хэрхэн шийдгэж хэрхэн шүүж байгааг юдачууд харсаар байгаа хэрнээ бурхан руу эргэхгүй өөрсдийн гим нүглийг гимшихгүй тэр шудраг бос зүйлээ хийсээр байсан тухай өгүүлж байна. 그래서 하나님은 열방, 이방 민족들을 이렇게 연합을 해서 유대 민족을 침략하게 해서 심판하겠다는 것입니다. Тийм учраас эзэн бурхан энэ өөр үндэстнүүдийг цуглуулж, хаанчлалуудыг чуулуулж, өөрөөр хэлбэл өөр олон үндэстнүүдийг тэр Юдэ руу, өмнөд Юда руу явуулж тэр тэрслүү ард түмнийг өөр зэвүүцлээрээ шийтгэх болно гэсэн байна. 이제는 그 멸망의 날을 기다리라는 것입니다. Одоо та нар тэр мөхөх өдрөө хүлээж бай гэсэн үг. 그 회개할 기회를 유다 민족이 다 버려버렸습니다. 발로 찼습니다. Бурханаас олгосон тэр гимших боломжийг өмнөд юдаачууд өөрсдөө үгүй хийсэн. Тэр боломжийг цааш түлхсэн байна. 그 회개하라는 하나님의 말씀을 다 발로 걷어차버리고 그냥 내버린 것입니다. Гимшиж эргэх тэр боломжийг нь тэр гимшцгээ гэсэн тэр бурхны үгийг тэр өршгөлж хайчаад тэгээд одоо эцэст нь шийтгэлээ хүлээхээс өөр арга болж байгаа. 이제는 그들에게 남은 것은 하나님의 심판으로 멸망을 받는 날을 기다리라는 것입니다. Одоо тэднэрт үлдсэн зүйл нь бол бурхны тэр уур хилэнгийн шийтгэлийг хүлээхээс өөр зам үлдээгүй. 하나님의 심판에 대한 확고부동한 하나님의 경고입니다. Энэ бол бурхны одоо хувиршгүй хатуу шийтгэлийн сануулга юм аа. 자, 하나님은 나의 분노와 나의 모든 진노를 쏟으려고 온 땅이 나의 질투의 불에 소멸되리라. 이렇게 말씀하고 있습니다. Бурхан энд хэлсэн байх шүү дээ. Шатаж буй бүх уураа бас зэвүүцлээ тэдэн дээр асгах нь миний шийдвэр юм аа. Учир нь миний хорслын галд бүх дэлхий цөлмөгдөх болно. 하나님의 백성들이 하나님만 사랑하고 하나님만 섬겨야 되는데 다른 신을 섬기고 다른 신을 숭배하니까 하나님이 이 질투가 하나님이 이 사랑의 질투가 일어난 겁니다. Бурхны ард түмэн л юм бол зөвхөн бурхандаа үйлчилж зөвхөн бурхандаа мөргөх ёстой байтал
Бурхны ард түмэн гэсэн хэрнээ өөр бурхтад үйлчилж, өөр бурхтад мөргөж байгааг хараад нэг гэсэндээ бурхны дээр ариун хардалт ассан гэсэн үг юм. 하나님의 이 거룩한 질투, 이 거룩한 사랑의 질투의 불에 결국은 남유다 민족이 망한다는 거예요. Бурхны тэр ариун хардалт, тэр ариун хайрын хардалтын галаас болж өмнөд Юда ийхүү мөхөх болно. 아, За залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 사랑하는 귀한 하나님의 종들이 모였습니다. Ариун бурхан миний зодчилсан таны хайртай зарцнаар цуглаад байна. 저희들에게 하나님의 교회를 맡겨주셨습니다. Бидэнд өөрийнхөө эрхэм нандин чуулганыг даатгаж өгсөн билээ. 또 하나님의 사랑하는 귀한 백성들을 맡겨주셨습니다. Бас өөрийн хайртай эрхэм нандин ард түмнийг та бидэнд даалгаж өгсөн. 또 아직도 구원받지 못하는 하나님의 택한 백성들의 구원을 위해서 그 사명을 저희들에게 맡겨주셨습니다. Танд сонгогдсон боловч хараахан авралыг олж чадаагүй байгаа таны тэр хайртай ард түмний авралыг ч гэсэн та бидэнд даалгаж өгсөн билээ. 이 하나님의 맡기는 사명을 위해서 우리가 하나님의 말씀을 잘 듣게 하시고 이 말씀을 가지고 하나님 맡긴 사명을 잘 감당할 수 있도록 저희들에게 생명의 말씀, 능력의 말씀이 되게 해 주시옵소서. Таны бидэнд даалгаж өгсөн энэ эрхэм чухал өөрийг даалгаврыг биелүүлэхийн тулд та бидэнд өөрийнхөө үгийг сонсгож өгч байгаад баярлалаа. Таны үгийг сонсоод бид нар таны тэр үүрэг даалгаврыг биелүүлэхэд үнэхээр өөрсдийнхөө амьдралдаа хэрэгжүүлдэг бидэнд хүч болсон, бидэнд ам болсон үгс байхад туслаарай. 하나님의 종들에게 건강을 주시고 Өөрийнхөө 하나님이 맡기는 사명을 위해서 복을 내려 주시옵소서. Та өөрийнхөө хайртай зарцнаарт эрүүл мэндийг зөвшөөрч өгөрөө бас таны хариуцласан үүрэг даалгаврыг итгэмжтэйгээр биелүүлэхэд туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 자, 이 Амен. 시간은 이제 스바냐 3장 세 번째 대지입니다. За, Сефаны 3 дугаар бүлгийн 3 дугаар хэсэг. 이스라엘의 구원을 약속하심. Израилийн авралыг амласан нь гэдэг хэсэг байгаа. 9절부터 13절입니다. 9-13 дугаар ишлэл. 이 본절부터 20절까지는 종말에 하나님이 신이 정하신 남은 자들의 회복을 말하고 있습니다. За ер нь энэ 9 дугаар ишлэлээс 20 дугаар ишлэл хүртэл буюу одоо төгсөх одоо сүүлчийн ишлэл хүртэл болохоор Бурхны энэ ертөнцийн төгсгөлд Бурхны тогтоосон урдаас тоолсон арт түмний тэр авралын тухай өгүүлж байгаа. 이 종말에 하나님의 택한 자들을 하나님이 회복시켜 주시고 그로 인한 이 참된 이 기쁨을 누리게 될 것이라고 예언하고 있습니다. Тэгээ Бурхан урдаас товлсон, урдаас сонгосон хүмүүсээ аварч сэргээж өгөх болно. Тэгээд энэ бүхний эцэст үлэмж их баяр хөөр байх болно гэдэг тухай өгүүлж байгаа. 9절 한번 읽어보세요. 9-р эшлэг уншия. Дараа нь би ард түмнүүдэд ариусгагдсан уруулыг өгнө. Тэгснээр тэд бүгд мөр зэрэгцэн түүнд үйлчлэхээр эзний нэрийг дуудах юм. 그때 내가 여러 백성의 입술을 깨끗하게 하여 했습니다. Тэгээ дараа нь би ард түмнүүдэд ариусгагдсан уруулыг өгнө. Уруулыг нь ариусгаж өгнө гэсэн мэт. 네. 그들이 다 여호와의 이름을 부르며 한 가지로 나를 섬기게 하리니 이렇게 약속을 하셨습니다. Тэгснээр тэд бүгд мөр зэрэгцэн эзний нэрийг дуудах болно. Түүнд үйлчлэхээр эзний нэрийг дуудах
дуудах болно. 스바냐 3장 1절부터 8절까지는 하나님의 심판을 예고하는 반면에 이 본절부터는 이 구원과 회복을 언급하고 있습니다. Тэгээ саяны одоо түрүүчийн одоо өмнөх цаг дээр үзсэн тий Сефаны 3 дугаар бүлгийн 1-ээс 8 дугаар ишлэл хүртэл болохоор Бурхны шийтгэлийн тугаас сануулга байсан бол одоо энэ 9-өөс 20 дугаар ишлэл хүртэл бол Бурхны сэргэлт ба 바로 авралын амлалт. 바로 신약 시대에 예수 그리스도를 통해서 구원받는 백성들에게 성취되는 하나님의 구원 약속입니다. Өөрөөр хэлбэл шинэ гэрээний үед үеийн одоо итгэгч нар Бурхны ард түмний дээр биелэгдэх Бурхны авралын амлалт гэсэн үг ээ. 이 구절에서 내가 여러 백성의 입술을 깨끗하게 한다는 말씀이 있습니다. Ялангуяа 9-р ишлэл дээрээс онцолж харах зүйл бол би ард түмнүүдэд дараа нь би ард түмнүүдэд ариусгагдсан уруулыг өгнө гэдэг хэсэг юм. 이것은 하나님께서 택한 백성들에게 이 깨끗하게 된 입술, 그 입술을 깨끗하게 거룩하게 해서 하나님의 이름을 거룩하게 부를 수 있도록 그 입술을 깨끗하게 하신다는 겁니다. Тэгэхээр энд болохоор зөвхөн одоо Израилийн ард түмний хэлээг байна те. Олон тэр ард түмнүүдэд Бурхан уруулыг нь ариусгаж өгнө. Ариун цэвэрхэн болсон тийм уруулыг өгнө. Тэгснээр тэд нар тэр ард түмнүүд тэр ариусгагдсан уруулаар Бурханы нэрийг дуудах болно гэж хэлсэн. 하나님의 택한 백성들을 예수 그리스도를 통해서 하나님이 그들을 구원해 주시고 그들의 입술을 순결하게 깨끗하게 변화시켜 줄 거라는 겁니다. Тэр Бурхан Есүс Христэд итгэсэн түүнд дуулууртай ард түмнийг ийхүү уруулыг нь ариусгаж өгнө. Тэднийг бүхэлд нь цэвэр ариун үндэстэн болгож өгнө гэсэн. 백성들의 그 말을 순결한 말로 변화시켜 주실 것이라는 약속입니다. Тэр ард түмнүүдийн уруулаас гарч байгаа тэр уруулыг нь ариусгагдсан уруул өгнө гэдэг нь бол тэр ард түмнүүдийн уруулаас гарч байгаа амнаас гарч байгаа үгс нь тийм цэвэр ариун үгс байх болно гэсэн үг. 하나님께서 자신의 택한 백성들을 회복시키는데 먼저 그들의 입술을 성결하게 변화시켜서 여호와의 거룩한 이름을 부르게 한다는 것입니다. Тэр Бурхан өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг инхүү цэвэр ариун болгож сэргээж өгнө гэж амласан байна те. Тэгэхдээ хамгийн түрүүнд сэргээж өгөх, хамгийн түрүүнд ариусгаж өгөх зүйл нь болохоор тэр уруул нь байх болно. Тэдний уруулаас гарах үг нь байх болно гэж хэлсэн байна. 그래서 살아계시고 참되신 거룩하신 하나님을 섬기게 해 주신다는 겁니다. Тэгснээрээ ариун бөгөөд зөв шударга эзэн Бурханд үйлчилж чаддаг болох юм аа. 이스라엘 백성들이 타락하는데 죄를 짓는데 그 입술이 부정했다고 성경은 나옵니다. 그들의 입술이 부정하고 더러웠어. 그 입술로 이렇게 하나님을 이렇게 섬기는데 그들이 부패하고 타락했다는 것입니다. Израилийн ард түмэн ингэж бузартаж гэм нүглийг үйлдэхэд одоо хамгийн одоо тэргүүлэх үүргийг гүйцэтгэдэг гэсэн зүйл нь энэ уруул буюу одоо ам нь байгаа. Ам хэлээрээ Бурханыг элдвээр хэлж доромжилж тийм ээ. Тэгээд зохих одоо хэлэх ёсгүй үгсийг хэлж тэгснээрээ тэр гэм нүглийг үлддэг байсан гэж бэлдэрлсэн байна.
이스라엘 백성들이 그 유다 백성들이 왜 입술이 더러워졌습니까? 다른 예, 신의 이름을 불렀기 때문에 음. 다른 신의 이름을 부르고 다른 신의 이름을 쫓아갔기 때문에 그들의 마음과 그 입술이 몸이 더러워진 거예요. Тэгээ тэдний одоо хэл ам бузарцсан гэж бурхан хэлсэн байгаа. Тэгээд яагаад одоо хэл амыг нь тэгж их одоо онцолж ярьсан юм болоо? Хэл амаараа ямар гэм нүгэл үлдчихэд тэгж одоо бурхан нэг хэлэгнүүлсэн болоо гэд ингээд үзэх юм бол тэд нар тэр амаараа өөр бурхтыг дууддаг байсан. Өөр бурхтын нэрийг тэр амаараа хэлээрээ дууддаг хэлдэг байсан учраас тэр нь одоо хамгийн одоо чигшүүртэй гэм нүгэл болж тэдний бузарлсан байгаа. Тийм учраас тэдийг бузар амтай, бузар хэлтэй гэж хэлсэн. 어, 이사야 3장, 이사야 3장 8절을 한번 찾아보세요. Исая 3-ын 8-ыг бүдэраарай. 그는 예루살렘이 멸망하고 유다가 엎드러진 그 이유가 여기에 나옵니다. Иерусалим бүдэрч Юда унлаа. Юг хэл болон үйлс нь биш үг хэл болон үйлс нь эзний эсрэг байж сүр жавхлан оршихуйн эсрэг тэд тэрсэлжээ. 자, 8절 읽어보세요. Нэ 읽었어요. 이사야 3장 8절. 네, 지금 읽었어요. 읽었어요. 예루살렘이 멸망하였고 그 유다가 엎드러졌으면 그들의 언어와 행위가 여호와를 거역하여 그 영광의 눈을 범하였다 나옵니다. Тэгээ сая уншсанчлан Иерусалим бүдэрч Юда унсан шалтгаан нь бол үг хэл болон үйлс нь эзний эсрэг байж сүр жавхланд оршихуйн эсрэг тэрсэлсэн учраас юм аа гэсэн. 자, 이와 같이 예루살렘이 멸망하고 유다가 엎드러진 그 영향을 끼친 것이 바로 백성들의 언어입니다. 언어. 말과 행동이에요. Иерусалимыг бүдрүүлж Юдаг унгаахад чухал нөлөө үзүүлсэн зүйл нь бол тэдний үг хэл болон үйлс нь юм аа гэж хэлсэн байна. 하나님이 거룩한 하나님의 이름을 부르고 그 입을 통해서 거룩한 하나님의 영광을 드러내야 되는데 다른 신을 섬기면서 다른 신의 이름을 부르고 다른 신을 쫓아다니고 그래서 하나님이 그 예루살렘을 징벌하신 겁니다. Тэр уруулаараа амаараа үг хэлээрээ ариун бурхандаа үйлчилж ариун бурхны нэрийг дуудах ёстой байтал өөр бурхтыг дуудаж өөр бурхтад үйлчилсэн өөр бурхтыг дагсан учраас тэр нь бурхны сүр жавхланд оршихуйг халахалж тэр оршихуйн эсрэг тэрсэлсэн гэмнүгэл болсон байна. 그 이사야 시대에도 그 예루살렘 백성들이 그 입술이 얼마나 더럽고 부정한 것인가 그 이사야 선지자가 증거하고 있습니다. Исая иш үзүүлэгчийн үед ч гэсэн Израилийн ард түмний тэр гэм нүгэл ямар аимшигтай, ноцтой байсан бэ гэдгийг Исая иш үзүүлэгч энд инхүү дүрсэлж хэлсэн байна. 자, 이사야 6장, 이사야 6장 1절부터 5절까지 한번 읽어보세요. Өшөө Исая намын 6-гийн 1-5-ыг уншъя. Узия хааны өөд болсон жил би эзнийг сэнтийн дээр өргөмжлөгдөн заларч түүний нөмөргийн хормой сүмийг дүүргэж байхыг харлаа. Тус бүр 6 жигүүртэй серафууд түүний дээд талд зогсоод 2 жигүүрээрээ нүрэ бүтээж хоёроороо хөлөө хучин хоёроор нь нисэж байлаа. Нэг нь нөгөөгөө дуудаж түг түмдийн эзэн ариун 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 бүхэл газар алдраар нь дүүрэн байна гэж байв. Дуудагчийн дуунаар босгоны суурь чичирсэн ба тэгэхэд сүм утаагаар дүүрч байлаа. Тэгээд би сүрсэн тул золгүй ээ. Би бузар уралтай хүмүүсийн дунд амьдардаг бузар уралтай хүн. Гэвч нүдмийн түг түмдийн эзэн болох хааныг харлаа гэж хэлв. Тэгэхэд серафуудын нэг нь тахилын ширээнээс хямсаагаар авсан шатаж байгаа нүүрс гартаа барин над руу нисэж ирэв. 네, 여러분 이사야가 하나님의 사명을 받고 이 하나님이 그 이사야를 만나는 장면이 여기 나옵니다. Исая иш үзүүлэгч бурхнаас тэр дуудлага
хүлээж аваад тэгээд бурхантай уулзаж байгаа тухай энд өгүүлсэн байна. 그러니까 하나님을 만날 때, 하나님의 임재했을 때, 그 이사야는 제일 먼저 자신의 입술에 그 부정한 것을 회개했습니다. Эндээс харах юм бол бурхантай уулзаад бурханы тэр оршихуйг мэдэрсний дараа хамгийн түрүүнд Исая юу хийсэн бэ гэхээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр өөрийнхөө уруулыг бузар гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. 나는 입술이 부정한, 나는 입술이 부정한 사람이요. 이렇게 회개했습니다. Би бузар уралтай хөөн гэж хэлсэн байна. Гэмшсэн байна. 참 우리도 하나님의 임재를 체험하고 경험하게 되면 자신의 죄, 그 가운데서도 이 자신의 그 입이 이 부정한 것에 대해서 철저히 회개할 수밖에 없습니다. Бид нар ч гэсэн мэдэл бурхны оршихуйг мэдэрч амсаад үзхийн цагт өөрийнхөө гим нүглийг ялангуяа өөрийгөө одоо ам хэлээрээ үлдсэн тэр гим нүгэл болон өөрийгөө ямар тийм бозор уралтай хүн бэ гэдгийгээ ойлгож гимшихээс өөр аргагүй болтгоо. 이사야는 자신의 그 입술에 부정한 것을 회개하면서 동시에 백성들의 부정한 입술에 대해서도 이렇게 회개하고 있습니다. Тэгэд Исая өөрийгөө бузар уралтай хүн гэж хүлээн зөвшөөрөхөөс гадна ард түмнийг ч гэсэн бузар уралтай гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхөөс аргагүй болсон. 이사야 당시에 백성들의 그 입술이 얼마나 부정한가, 더러워졌는가, 그것을 이사야 말씀을 통해서 우리가 확인할 수가 있습니다. Исраиль амьдарч исэн ард түмний Израилийн ард түмний уруул нь ам нь ямар бузар болсон байсан бэ гэдгийг Исаягийн хэлсэн үгнээс бид нар төсөөлж болох нэ. 6절, 7절 읽어보세요. 이사야. За эргээд Исая 이사야 6장 6절 7절. за би буцаад гарцсан. Исая 6-гийн 6-7 биш. Тэгэхэд серафуудын нэг нь тахилын ширээнээс хэмсаагаар авсан шатаж байгаа нүүрс гартаа барин над руу нисэж ирэв. Тэгэд тэр аманд минь хүргэж харагтун энэ чиний аманд хүрснээр чиний хилэнц авч хаягдаж чиний нүгэл уучлагдлаа гэв. 이사야가 하나님 앞에서 자신의 부정한 입술에 대해서 회개하니까 내가 이렇게 부정한 입술을 가지고 어떻게 하나님의 일을 할 수 있습니까? 이렇게 회개하고 하나님 앞에 엎드리니까 하나님이 이사야의 그 부정한 입술을 깨끗하게 정하게 하시고 그 모든 죄를 다 사해 주셨습니다. Исая өөрийнхөө одоо тийм гим нүгэлтэй мөн бузар уралтай хүн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч бас ард түмнийг ч гэсэн гим нүгэлтэй бузар уралтай гэдгийг хүлээн зөвшөөрч гимшихэд бурхан өөрөө түүний амийг уруулыг нь ариусгаж бүх нүглийг нь уужилж өгсөн байна. 우리는 거룩한 하나님의 사명을 수행하는데 항상 자신의 그 부정한 입술에 대해서 회개하고 하나님의 이런 은혜로 깨끗함을 받아야 됩니다. Бид нар бурхны тэр ариун үүрэг даалгаврыг биелүүлэх явцдаа үргэлж өөрийнхөө тэр гим буруу бузар гим нүглийг хүлээн зөвшөөрч гимшдэг байх ёстой. Тэгхийн бол бурхан бид нарыг өөрөө ариусгаж биднээр тэр ариун үйл хэргээ үзэлдүүлэх болно. 그래요. 우리의 그 입술을 통해서 하나님의 말씀이 거룩하게 하나님의 말씀이 생명의 말씀으로 전파될 수가 있는 겁니다. Тэгж байж л бидний амнаас гарч байгаа бурхны үг үнэхээр ариун үг болж гарна мөн тэр үгийг сонссон хүмүүст амийг өгч чадах үг болж бидний амнаас гарч чадна. 자, 그러고 나서 8절에 이사야가 이제 하나님의 은혜로 이제 파송을 받습니다. 보냄을 받는 거예요. 8절 읽어보세요. Цааш нь 8 дугаар ишлэгийг уншия. Исая 6-гийн 8.
Дараа нь би хэрийг явуулах вэ? Хэн бидний төлөө явах вэ гэсэн эзний дууг би сонсоод би энд байна, намайг явуулаач гэж хэлэхэд 자, 참, 이 하나님의 사명을 가지고 파송을 받는 예, 참 아름다운 장면이죠. 이 얼마나 이 참 아름답고 거룩한 장면입니까? тэгээ энэ хэсэг бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй, сэтгэл хөдлөм тийм оо сүр жавхлантай хэсэг. Одоо Бурханаас тэр дуудлагыг аваад Бурханы тэр даалгаж өгсөн ажлыг үүрэг даалгаврыг биелүүлэхээр ингэж одоо Бурханы тослогоог авч байгаа, томилогдож байгаа энэ хэсэг, ийм хэсэг байна. 이사야가 자신의 부정한 입술에 대해서 회개하고 그 깨끗함을 받고 죄사함을 받고 나니까 하나님께서 말씀하시기를 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈꼬 이렇게 주님께서 음성이 들립니다. Сая өөрийнхөө тэр бузар уралдаа гэдэг хүлээн зөвшөөрч өөрийнхөө гим нүглийн төлөө гимшсэн. Тэгсний дараа тэр бурхны үгийг одоо тэр дуудлагыг олд сонссон байгаа. Би хэнийг явуулах вэ? Бидний төлөө хэн явах вэ гэсэн эцэг дуудлагыг сонссон байна. 이때 이사야가 담대하게 내가 여기 있나이다. 나를 보내 주소서. 그 유명한 여기 말씀을 하게 됩니다. Харин Исая маш тодорхой бөгөөд дуулууртаагаар зоригтойгоор би энд байна, намайг явуулаач гэж хэлсэн. Тэгээ энэ бол бидний үнэхээр сайн мэдэх тэгээд тийм алдартай ишлэл байна. 이와 같이 날마다 하나님 앞에서 자신의 부정한 그 입술과 그 행동에 대해서 회개하고 우리가 깨끗함을 받아서 다시 하나님의 거룩한 종으로 사명을 감당해야 될 것입니다. Бид нар ч гэсэн адилхан өдөр бүр өөрсдийн тэр бозор уруул, бозор үйлс ихэ төлөө гимшиж тэгээд бурхнаас тэр уучлалт, ариусгалыг хүлээн аваад тэгсний үндсэн дээр бурхны тэр ариун үүрэг даалгаврыг биелүүлэх хэрэгтэй. 스바냐 3장 Эргээд Сефания 3 дахь бүлэг рүү оръё. 10절, 3장 10절 읽어주세요. 10 дахь эшлэгийг уншъя. Надад мөргөгчд миний тараасан хүмүүс Этиопийн голуудын чамдаас надад өргөлийг авчрах болно. 자, 이 본절부터는 이스라엘 백성들 중에서 복음으로 돌아올 자들이 많을 것을 예언하고 있습니다. Энэ ишлээс харах юм бол Израилийн ард түмэн дундаас одоо сайн мэдээнд итгээд эзэн бурхан руу эргэхсдийн тоо олон байх болно гэдэг тухайг хэлж байна. 이 구절에서 내게 구하는 백성들은 바로 유대 민족 중에서 복음을 믿고 하나님과 화목된 백성을 말합니다. Надад мөргөгчд миний тараасан хүмүүс гэж юм тийм ээ. Энэ нь юу хэлж байгаа юм бэхээр Израилийн ард түмэн, ялангуяа Израилийн ард түмэн дундаас сайн мэдээг хүлээн авч эзэн бурхан руу эргэн иргэсдгийг хэлж байгаа юм аа. 또 내게 흩은 자의 딸이란 이 말씀은 하나님의 징벌을 받아 이방 나라에 흩어진 그 이스라엘 백성들을 말합니다. За тустай юм байна шүү. Надад мөргөгчд гэдэг нь одоо түрүүчийн хэлсэн тий сайн мэдээнд итгэн эзэнлүү эргэхсэд харин миний тараасан хүмүүс гэдэг нь болохоор нөгөө бурхны шийтгэлийг хүртэж үндэснүүдийн дунд тарсан тий олзлогдсон ч юм уу цөллөгдсөн тэр тархсан израилчуудыг хэлж байгаа юм байна. 세계 열방에 여러 나라에 흩어져 살던 하나님의 택한 백성들이 신약 시대에 예수 그리스도의 복음을 듣고 하나님 앞으로 이렇게 돌아온다는 것입니다. Дэлхийн олон улс гүрнүүдэд тарсан
Израилийн ард түмэн шинэ гэрээний үед Есүс Христийн сайн мэдээг сонсоод эзэн бурхан руу эргэн ирцгийх болно гэсэн утгатай. 그들이 구소와 같은 그 이방의 모든 나라에서 그들이 회개하고 복음을 믿고 또 예물을 가지고 하나님께 돌아와서 예배를 드린다는 것입니다. Тэгээ тэр тэдгээр бурхны хүмүүс, бурхны тараасан тэр хүмүүс Этиопийн голуудын чамдаас гэж хэлсэн нь болохоор одоо Этиоп гэх мэт энэ харь үндэстнүүд тийм ээ олон улс үндэстнүүдэд таарж бутаарсан тэр хүмүүс тэдгээр улс орны тэр газруудаасаа ирэх болно. Ирэхдээ хоосон биш өргөлийг авчирч эзэн бурхнаа хүндлэн мөргөх болно гэсэн. 여러분 교회 주변에도 이와 같이 흩어져 있는 하나님의 택한 백성들이 있습니다. Танай чуулганы эргэн тойронд ч гэсэн яг үүнтэй адилхан бурхны сонгогдсон хүмүүс байж л байгаа. Тархсан бурхны тархсан бурхны бурхны тараасан сонгогдсон хүмүүс байж л байгаа. 그들이 복음을 듣고 회개하고 자 복음을 믿고서 예물을 가지고 여러분의 교회로 찾아와서 하나님께 예배를 드린다는 겁니다. Тэгээ танай эргэн тойронд байгаа хүмүүс гэдэг нь тэд нар ч гэсэн одоо бурхны урд нь тарааж хайсан хүмүүс гэсэн үг ээ. Тэгээд тэр хүмүүс ч гэсэн таны чуулганд ирж танаа мөргөлд оролцож тэгээд эзэн бурхнаа мөргөж өргөлийг өргөх болно. 여러분들 기도하세요. Тийм 여러분 учраас та 교회 нар 주변에 이 흩어져 있는 하나님의 택한 백성들이 복음을 듣고 회개하고 복음을 믿고 하나님께 돌아오는데 예물을 가지고 하나님께 돌아와서 여러분 교회에서 예배를 드리는 тэр та бүхэн ч гэсэн залбираарай. Залбирах юм бол нөгөө бурхны тэр тараасан бурхны аль хэдийнээс бурханд сонгогдсон ирнэ бурхны тараасан тэр хүмүүс таны чуулган руу ирж эрэхтэй гар хоосон биш өргөлтөө ирж бурхандаа мөргөж үйлчлэх болно. 이 하나님이 약속한 말씀입니다. 이 약속된 말씀, 이 하나님의 신약 시대에 약속한 말씀이기 때문에 이 말씀대로 하나님의 택한 백성들이 복음을 믿고 회개하고 복음을 믿고 예물을 가지고 우리 교회에 와서 그 예배를 드리도록 기도하십시오, 여러분들. Тийм учраас энэ бол ерөөсө бурхны амласан амлалтын үг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та нар энэ амлалтын үгэнд итгээд тэдний одоо буцаж ирэхийн төлөө тэр тархсан бурхны сонгогдсон хүмүүс буцаж ирэхийн төлөө гимшиж ирээд бурхандаа хүндэтгэл мөргөл өргөхийн төлөө өргөлтөө ирэхийн төлөө та бүхэн залбирах хэрэгтэй юм аа. 얼마든지 여러분의 교회를 풍성하게 해줄 수 있습니다. Бурхан бол хизээч хамаагүй танай чуулганыг үнэхээр тийм одоо элбэг дүүрэн болгож өгч чадна. 복음의 일꾼들은 복음을 가지고 산다고 했습니다. 복음을 바로 전하고 복음을 외치고 이렇게 복음을 흉성되게 전하면 그 가운데 택한 백성들이 복음을 듣고 회개하고 하나님께 돌아온다는 거예요. 예물을 가지고 돌아온다는 거예요. Бурхан 이게 첫 부분이 뭐였죠? 처음에 시작할 때 뭐라고 하셨죠? 네, 약간 좀 복음을 까먹었어요. 우리가 복음의 일꾼들인데 네네네. 네네. Тэгээ бид нар бол бурханы сайн мэдээний ажилчид байгаа тийм үү. Тэгэхээр тэр сайн мэдээний ажлаа үнэхээр итгэмжтэйгээр хийж тэр сайн мэдээнд итгэсэн хүмүүс эзэн бурхандаа эргэж ирэхийн төлөө залбирах юм бол тэр хүмүүс тэр сайн мэдээг сонсоод өргөлтэйгээр ирж эзэн бурхандаа танай чуулганд үйлчлэх болно. 우리가 이 복음을 충실하게 수행하고 이 복음을 가지고 충성되게 우리가 봉사하면 반드시 하나님은 그 복음을 통해서 하나님의 교회, 여러분의 교회를 풍성하게 해주십니다.
Бид нэр энэ сайн мэдээний ажлаа л итгэмжтэйгээр дуулууртайгаар гүйцэтгэх юм бол тэр хүмүүс тэр сайн мэдээг сонсоод арцаагүй танаа чуулганд ирж өргөлтөө ирж эзэн бурхандаа мөргөх болно. Тэгээ түүгээр дамжуулан эзэн бурхан ч гэсэн танаа чуулганыг дүүрэн болгож өгөх болно. 네, 복음이 전파되는 곳에, 복음이 이렇게 퍼지는 곳에 이와 같은 하나님의 축복이 임한다는 것입니다. Сайн мэдээ тунхаглагдсан, сайн мэдээ дэлгэрсэн газарт бурхны ийм ерөөл нэгүсэл заавал байдаг юм аа. 11절. За 11 дээр ишлэл. Миний эсрэг тэрсэлсэн бүх үйлдэлээс чинь болсон ямар ч ичгүүрийг тэр өдөр та нар мэдрэхгүй. Учир нь би та нарын дундаас бардам хөөрөө хүмүүсийг зайлуулахад та нар миний ариун уулан дээр дахин хизээч бардам авирлахгүй. 이 구절은 유대 민족이 많은 환난과 징계를 통해서 필경은 겸손하게 된다는 것입니다. 필겸? 겸손하게 된다. 겸손. 필겸이 뭐야? 필경은 반드시. Тэгэхээр Израилийн ард түмэн өмнөд Юдагийн ард түмэн дээр өөрсдийн тэр гэм нүглээс болж бардам хөөрө болсон гэсэн үг. 그래서 주님을 믿고 하나님을 섬기게 된다는 것입니다. Харин эзэн тэднийг аварч тэгээд сэргээж өгсөн тэр өдөр тэд нар тэр ичгүүрээ мартах болно. Тэр байдлыг тэр бардам хөөрө байдлыг нь эзэн бурхан өөрөө зайлуулж өгөх учраас. 그 유대 민족이 이제 자신들의 죄 때문에 하나님의 징벌로 그 이방의 여러 나라로 흩어지지만 신약 시대가 되면은 그들이 다 복음을 듣고 회개하고 겸손해져서 하나님을 섬기게 된다는 것입니다. Израильчууд өөрсдийгөө тэр гэм нүглээс болоод бурхны шийтгэлийг амсаад олон улс үндэстнүүдийн дунд тархах боловч эзэн бурхан тэднийг сонгосон учраас шинэ гэрээний үед тэд нар хэрвээ сайн мэдээг сонсоод гимшээд эргэх юм бол бурхан тэднийг аварч эргүүлээд өөрийнхөө ариун ард түмэн болгож өгөх болно. 교만한 자들은 이 패역한 자들, 교만한 자들은 환난 가운데서 그 재앙으로 다 하나님이 멸하시고 하나님 다 멸하신다는 겁니다. Харин тэр гэм нүгэлтэй хүмүүсийг болохоор бурхан тэр гай зовлон донд унгаах болно. 하나님을 믿고 의지하는 겸손한 자들은 환난 가운데서 다 구원하여 주신다는 겁니다. Харин бурханд итгэж тэр бардам хөөрөө зангаа даруй болгосон тийм хүмүүсийг бурхан тэр шийтгээр тэр зовлон дундаас бүгдийг нь аварч сэргээж өгөх болно. 12절. 12 дэршлэл. Би та нарын дунд даруй ба дорд хүмүүсийг үлдээж тэд эзний нэрэнд хорогдох болно. 이 구절에서 권고하고 가난한 백성은 이 참된 성도들을 가리키는 것입니다. Даруй ба дорд хүмүүс гэдэг нь болохоор одоо жинхэнэ тэр ариун хүмүүсийг хэлж байгаа юм. 하나님은 심령이 가난하고 환난과 핍박 중에서도 믿음을 지키며 하나님을 잘 섬기는 이런 진실한 성도들을 반드시 하나님이 구원해 주시고 복을 주신다는 겁니다. Бурхан зүрхэндээ ядуу бас зовлон бэрхшээл дунд ч гэсэн өөрийнхөө итгэлийг сахиж хамгаалдаг тийм хүмүүсийг бол ямар ч тэр зовлонгийн дундаас эзэн аварч өгөх болно. 이 가난과 또 권고한 중에서도 여호와의 이름을 의탁하는 성도들은 하나님이 다 붙들어 주시고 반드시 복을 주신다는 거예요. Ямар ч тэр зовлон бэрхшээл донд байсан гэсэн эзний нэрээс зуурдаг, эзний нэрэнд л найдаж түшгэлдэг хүмүүсийг эзэн бурхан дахин сэргээж өгөх болно. 13절 읽어보세요. 13 дэршлэл.
Израилийн үлдгэсэд ямар ч бурууг үлдэхгүй, ер худал ярихгүй, тэдний амнаас мэхлэгч хэл олдохгүй, тэднийг чичрүүлэх хэн ч байхгүй болно. Тэд хооллож хэвтэх болно. 이 구절은 종말, 종말에 회복될 하나님의 신실한 백성들의 상태를 예언하고 있습니다. За энэ хэсэг болохоор одоо ертөнцийн төгсгөлд сэргээгдэх, аврагдах, Бурхныг итгэмжит хүмүүсийн тухай өгүүлж байна. 그들에게는 더 이상 악행이나 죄를 범하는 말이나 괴울한 그런 혀가 있지 않다는 것입니다. Тийм хүмүүсийн дундаас ямар ч одоо гин буруу олдохгүй, тэд нэр худлаа ярихгүй, тэдний амнаас мэхлэгч хэл олдохгүй гэсэн. 그들의 그 입에 거짓된 입술이 다 사라지고 이제는 깨끗하고 정결한 입술로 이렇게 하나님을 기쁘게 한다는 거예요. Тэр мэхлэгч хэлн тэр хуурамч уруулна байхгүй болоод тэгээд тэр ариусгагдсан цэвэр тэр хэлээрээ тэр уруулаараа эзнийг алдаршуулах болно. 선지서를 보면은 남은 자라는 그런 그 표현을 반복적으로 계속해서 우리가 보게 됩니다. Ер нь хуучин гэрээний энэ шүзүүлгийн номуудыг харах юм бол үлдгэсэд гэдэг үг бол дахин дахин давтаж гарч байгаа. 자, 이 사도 바울은 이 남은 자에 대해서 로마서 9장 27절에 이렇게 기록하고 있습니다. За энэ үлдгэсийн тухай Илч Паул Ром 9-ийн 27 дугаар ишлэл дээр ингэж хэлсэн байна. 환난 중에도 끝까지 믿음을 지키며 구원을 대망하는 자를 이스라엘의 남은 자로 기록하고 있습니다. Рома서 19장이에요. 9장이에요. 로마서 9장 27절. 9장. 로마서 9장 27절. 네. 네, 그러니까 이스라엘 남은 자, 그게 나오죠. 네네. 네. 이제 사도 바울이 이 말씀을 거기에 그렇게 이제 해석을 한 겁니다. 남은 자에 대해서. 이스라엘 남은 자가 누군가? 남은 자를 끝까지 하나님이 구원해 주신다는 거예요. Тэгэхээр энд болохоор Исая Израилийн талаар хашгиран Израилийн хүүгүүдийн тоо 70 элс мэт байсан ч үлдгэсэд нь аврагдах болно гэж хэлсэн. Тэгэхээр энийг Паул энд юу гэж тайлбарсан бэ гэхээр энэ Израилийн үлдгэсэд гэдэг бол тэр хэдийгээр одоо бурхны тэр ял шидэглийг хүртээд тэгээд тэр зовлон гамшиг дунд байсан ч гэсэн эцсээ хүртэл тэр итгэлээ сахин хамгаалж чадсан хүмүүс юм аа гэсэн. 그 내용을 보면 이사야가 이스라엘에게 관하여 외치되 이스라엘 자손들의 수가 비록 바다의 모래 같을지라도 남은 자만 구원을 받으리라고 했습니다. илүү тодруулж илүү онцолж хэлсэн зүйл нь юу вэ гэхээр Израилийн хүүхдийн тоо 70 элс мэт байсан ч үлдгэсэд нь аврагдана гэсэн. Тэр хэдийгээр одоо Израильчууд гэж нэрлэгддэг хүмүүс 70 элс шиг олон байсан ч гэсэн тэдний дундаас зөвхөн тэр итгэлээ бацагсан үлдгэсэд буюу цөөхөн нь л аврагдах болно гэдгийг онцолж хэлсэн байна. 그러니까 이스라엘 사람들 가운데 그들이 수가 아무리 바다 모래같이 많을지라도 다 구원을 받는 게 아니고 하나님이 택한 백성들 끝까지 믿음을 지키면서 구원을 소망하는 진실한 백성들을 하나님이 구원해 주신다는 겁니다. Израилийн хүүгүүдийн тоо үнэхээр 70 эсвэд тийм олон байсан ч гэсэн Израиль гэж өөрийгөө нэрлэхсэд олон байсан ч гэсэн тэдний дундаас одоо тэд нар бүгдээрээ аврагдана гэсэн үг биш ээ. Тэдний дундаас эцсээ хүртэл итгэлээ сахиж чадсан, итгэмжтэй байсан маш цөөхөн тооны хүмүүс л аврагдах болно. 이거 이제 네 번째 대지가 14절부터 20절인데 이것은 다음 시간에 해야 되겠습니다. За Сефания 3-ын одоо 4-р хэсэг нь болохоро
14-өөс 20 дугаар ишлэл хүртэл байгаа. Тэгээд энэ хэсгийг одоо багтахгүй учраас дараагийн хичээл дээр үзье. 기도하겠습니다. За залбирая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун бурхан аав минь ээ, танд баярлалаа. 우리가 하나님의 거룩한 사명을 맡은 하나님의 거룩한 종들입니다. Бид нар таны ариун бөгөөд эрхэм хүндэт үлсийг гүйцэтгэхээр хүлээн авсан таны ажилчид билээ. 우리가 날마다 하나님과 그 임재, 하나님을 만나는 이 거룩한 생활을 통해서 우리의 부정한 입술과 우리의 부정한 이런 모든 행동을 우리가 회개하고 깨끗함을 받게 해 주시옵소서. Өдөр бүр тантай уулзаж таны оршихуй дотор амьдрах тэр амьдралаараа дамжуулан бид нар өөрийн бузар уруулалан бузар үлсээ цэвэрлэгдэж ариусгагдаж таны ариун үйл хэргийг итгэмжтэйгээр гүйцэтгэхэд та туслаарай. 우리의 입술과 우리의 몸과 마음을 깨끗하게 정결하게 하셔서 우리를 통해서 하나님의 이름이 거룩하게 하나님의 이름이 참으로 생명의 능력으로 전파되게 해 주시옵소서. Та бидний уруул болон бидний бие сэтгэлийг бүгдийг нь цэвэрлэн ариусгаснараа биднээр дамжуулан таны нэр ариунаар алдаршиж таны нэрийг бид нэр ариунаар бас таны хүч чадлын бурхан төгс төгөлдөр бурхан гэж тунхаглахад туслаарай. 우리가 섬기는 교회를 통해서 참으로 흩어져 있는 하나님의 백성들이 복음을 듣고 다 회개하고 하나님께 돌아와서 예물을 가지고 우리의 몸된 교회로 돌아와서 하나님께 예배를 드리는 그런 놀라운 구원의 역사가 일어나게 해 주시옵소서. Бидний үйлчлдэг чуулганаар дамжуулан таны сонгогдсон тэр тархсан ард түмэн эргэн цугларч таны чуулганд таны бий болсон чуулганд өргөлөө тэрэн хурч ирж эзэн бурхан танд үйлчлдэг эзэн бурхан таныг алдаршуулдаг ийм яруу алдрын үйл хэрэг манай чуулганаар дамжин өрнөх болтугай. 그래서 우리가 섬기는 하나님의 교회에 궁핍하지 않도록 하나님의 물질로 채워주시고 하나님의 사명을 감당하는데 부족함이 없도록 하나님이 공급해 주시옵소서. Бас таны энэ ариун үйл хэргийг гүйцэлдүүлэхэд манай чуулган дутагдж гачигдах зүйлгүй байхын тулд эзэн та өөрөө хэрэгтэй бүхнээр хангаж өгч түүгээрээ дамжуулан алдаршаарай. 우리 통역하는 통과 사모님에게도 하나님 복을 주셔서 하나님 필요한 모든 것을 공급해 주시고 특별히 건강을 하나님이 지켜주시고 행복하게 사명을 잘 감당할 수 있도록 축복해 주시옵소서. Орчилж байгаа тунгаачгээс нь та юурууж ялангуяа эрүүл мэндийг нь ерөөн сахиж өгөөрэй. Тэгээд мөн хэрэгтэй бүхнээр нь хангаж дүүргэж өгөөрэй. Тэгээд таны ажлыг үнэхээр баяр хөөртэйгээр жаргалтайгаар хийхэд нь та туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. 아멘. Амен.